Fine boy, not a pay. Girls wanna stay. Fine boy, not a pay. Hey guys, it's your girl Coco Trey, and keep watching Odarty GHTV. Hi guys, welcome back to your daily entertainment bars right here on Odarty GHTV. Please, if you are new here, I'll urge you to subscribe to this channel and also click on the bell icon so that anytime you drop a new content, you will be the first to be notified. And also don't forget to also drop your comment in the comment section below. Give this video a thumbs up and also share this video with your friends and loved ones. Okay, straight to these bars, we have burial date of the late Bishop Bernard Nyarko announced. Yeah, so Ghanaians are still in a state of shock even as the days go by. Yeah, so the late Bishop Bernard Nyarko died on Saturday, May 2nd at the Greater Accra Regional Hospital. Even before the family of Bishop Bernard Nyarko ceased to observe the 1 week of his passing, they have announced a date for his burial in the eastern region of Ghana. According to a cousin of the actor who spoke to Angel TV, Bernard Nyarko will be buried on June 12, 2020 at Obosomase in Ekrapim in the eastern region. However, his funeral rites will take place at Ashaleboche Lakeside, Accra, before the body is sent to the eastern region for burial. The cousin also added that with the 1 week celebration, there will not be a public gathering, and people who will come and mourn with them should ensure that they do not sit after exchanging pleasantry with the family. Oh guys, listen to his cousin speaking to Angel TV, and also don't forget to also drop your comment in the comment section below. Memory da kwese da atwa mu ya na yete se Nyankopon ato ne nsa afre no ne senti sense me ya metwa sini na Angel TV so chese ye ni sinifo no na ye adwuma no ya yetu ya namo yetu anamo aba efie se ye ni ebusuafo no e ba bedin komo na ya hwe eye ni nhihye se ebeba so anase emma so in this particular era ya ye wo mu coronavirus sa amre ya ye wo mu eni ntino yenko na ye ni ebusuafo enkodi komo na ye se ne efie ho na ye ba ye no efie ha di ayedi ase nipa krampo eni hanomo enti yenko na ye ne Bishop sister baako enko na ye eni nkodi komo na ye ntie ni omo ewo anani omo hihye ato akwemu ama yen se yene no ebeye yie no pacho man pacho good morning me pacho your friend is Andy if Angel TV me so your friend Tema. Okay me pacho ye nua panyin Bishop if mu a ofri mu no eni ntina na ya ba se yene ebusua ne bedin komo na ya hwe eyie ne hihye ene nia modi ato akwemu ama yen yo na me danu na ofri mu na enyame pa memre da no ya nye 1 week because police for no say ya bro 25 a mbeba be chi yen omu nyina ya wa Bishop ekwan ano mu fa so ano ne omu te ase eti memre da nyame ya adoma ebusuafo betena busuafo nkwan na betena se na emom wo a opese obechi ano oba ochia observe social distancing nti oba ochia na wokọ yenti make say Bishop fans ne ye pamo mo chia police gina ha to chia won tena se kra na wokọ ebusuafo tena se a ebusuafo mum na betena se na ya na me pacho obi achia na okosa na ye beden atie anya eyie ni date se ne be ye se be boa ye ho aba beta ebusuafo ne chi se ebusuafo no ame ya adoma me da ebusuafo betena se na mum hihye kakra wo ho no on the next month on the 12th ana ye be Bishop ye yina ne ade na ba ha sei ne abeye bibi kakra bi ne ade ne ko bosomase na ye ba akosie no yes bosomase we bri he ya ho na Bishop fi ho na ne papa free na ne maame nso fi ne maame ye kofoduani oh okay omo mu di ajade enti ne papa so ti ase no de bosomase ne be kwa akọ esie me pacho woni Bishop montem te sen Bishop me maame na epani ono Holland na Bishop maame na edi me maame echi Bishop de oba nkrakra na obetwa senior hotel bi owo bi ofre me maame ye aduane bre no me ntam ye fine pa chese asem ne de se ne sitie na ha yen aha me papa me pacho Bishop emano ye ntese omo ye miensa pacho senate oh Bishop emano omo ye miensa oba ba ma mienu na be ma ba kon be ma na epani na me pacho enkola no mo wo hinsisi a sese omo ye fie ba kon ka so a Bishop bra pani no ne ho no omo wo okay me pacho omo wie school ana omo ye adwuma na de no omo ye pani no awie na ni degree adwuma wanya adwuma but yi sa lockdown sense mi ya anti aye pending na ketwa de odi mfimfini so ye nurse ketwa no no wo SS1
No one or your nurse no was starting a juma and that's what nursing school. Was starting a juma. They say cry no no dear or honoma a fin was quine. Ah oba. But all him for side. Kumasi hono or se Kumasi no mo wontino. On dear Kumasi no moti. Aye. Bishop fans bebre ni ya interest ni bebre na nim say Bishop de Kumasi e no wo nti eyi no ye be no Kumasi anase ye be na hana ye de na ko busumasi akosie no pacho ye be bia wo ha sei ahaya ne nkran ya ene ye be ye no na ye de na ko busumasi akosie no me pacho Bishop ene ne maame omuntem te sen Bishop ne ma Bishop omo ye nan wo no tosumie no one ne maame ntem de because asemi ba ye maame no waye de obeye bia waton ne ka ne oye nsuo yi watonton bibia one ne maame ko hwe oyare da hompo dia maame beye ama e ba na maame no oye no asese kura no ade na afete na ma wakọ admission yi na ba fie nti one ne maame ntam de asundue nim one ne maame kura ne da bia one ne ma oyare ne maame da ne ho ohun enti no say one ne maame ntem ye fine nyese ne amanfo e kase one ne maame ntem ye basa there be one maame ntem ye fine pa odo ene wo omumu boni bia ni one maame ntem me pacho ne papa ti ase papa no so e wo krom ha ya pacho an na me pacho emre bi na Bishop se ne maame e wo abrochire pacho yare ni mu na ne maame e ba Ghana anase ne maame no owuye ye mo na ne maame rashi anase me ante no abrochire no wo ye afibia Christmas bia oba August nim e no nko embassy enye se owuye no bai aba a one na ekoba e na ya ante asempa nti no ono aka se oba ye kura se anigi anase we onya abi e na odete ho no me pacho eba news mu se Bishop maame na esi sinitwafo no kwan se mo mma mehwe ne ba no pacho ne kra ben na ewom enye no kre se bi Bishop onya akora ono a ne ka se open privacy satam Kumasi efie na Kumasi so open privacy na ono a ka kire ne maame sa se enye se ne maame ontimi enhye Bishop da papa pani sei na bi ontimi nkasa ono a ne ye se open privacy enti no on kan chem so omo ntwen na emre semu no na ne ho sisi ne ho so a na o ma behwe no na me pacho tama ensemi ba say maame ne say maye mane apart from course na omoye ba ya say yempini maye hu Bishop no sinitwafo no omoto anamo bi say bi omoboa financially na bibibio apart from call na obia fa sika 1 cedi 1 kobo kura amaye obia fa yese ba ko ne frɛ no so obebre ni sika na fe na odi beba de ande yenim obia no odi 1 cedi 1 peso akura aba na omo frɛ to a so hwɛ se na pomuden ho te sɛ ana 1 or 2 bi na frɛ ye na omo se omo beye mobile money e de aba ene ye tie sa fe na ebeba de a ande yenim na modi mobile money number no so e ma omo Bishop na mobile money wona yi so ani phone e wo ye ho hwe ma so asemwe de in fact me pacho Bishop one ne ma no won say sinidwe de de entu kwan bebre asen adaje kra ni ho e wo mabusua nti no ne ma ntem etesen ne ma ntem no ono akasa ne ma no mo ne ho Kumasi okay nti no me da bia mo Kumasi bia nkwara ni nti ene wo he obeba no abehwe wo mo feeding den omo school fees bia ono one ne ma pani no oye pani ono ne fa adwene mpo na ketwa no me ya se mobile ma meto no ono so ben ne papa chese asem we ba ye no aha no papa ono one ne mantem ye fine o se ono oti ase ne menti no oti ase enti one ne be pacho ketwa no o se o SS pacho o ko school oko school Kumasi Fidasi senior high o se honum ba kon e na oko be pacho onkola no mo maame e wo ho on ba me wo ho no na oni Bishop intem tete ansa na Bishop efimu anase sen pacho no die mintumi nka na eyiye ya be omo maame no so atu na mo se o ba behwe ne ekoso obeba but money ni edi nkomo mo ne kasa bibia e kama obeba ebusuafo
asem we dey in fact areho kakra in fact areho pa Bishop Bernard Nyarko ebusu efie na ya ba bepiem ena na pay e wo Lakeside Estate na ye ne cousin osi Bishop de ono ade ono na de chese o ma ye se kwadu ne nkate pa ene ono ena ye ne no edi nkomo a wacheche nia ye koso a ye me pacho osi next month June osi 12th of June ena ye be Bishop na yebeye yie no e wo Lakeside Estate heya enye Kumase aheya na yebeye yie no na social distancing no so ntino dey say 1 week no nyame adoma memede yebeye wa na mo ba entnase uchia wabisa date ye ma wa na wo call ba bidin security men bejina ha police for bejina soldier from fact obi aba bejina ha bi nti wo ba na say wo beja akonwa atnase anhwa ye de wa abekọ wo ba so abomode say wo bedo nose mask e be hye ye de nsuo nso esi ha no mo say ya wo ba wo be wo horo wonsa na wetimi observe social distancing and prevention measures na omudi ato akwemama coronavirus yare no nti mesrewo nyame aduma memory day ye nyina yensan hiem ha na yemfa yempa ebo ye no onyam eni yankasa ye do a ye wo ema Bishop Bernard Nyarko no emeta ebusua na echi na yentimi enhihye na yiye ne yiye na yempe ne krabia ewo asumdwe kwan so ebusuafo ebehwe nim se ye nyina ye beba abekire odosronkom medi edizandi camel aha na medi ubesi to Amaminia Bema Kwamina Sambaini. Okay guys, don't forget to subscribe to this channel if you haven't to join this amazing family. I'll see you guys in the next video. Peace.